I nā te pakari o ngā kaitono o te iwi Māori e whaiwhai atu nei I ngā tūru ki te kaunihera taiao o te Waiariki. I kōrero atu mātou ki etahi o rātou I te rānei. He kuia e whakatū ana I tōna ringa mō nā whakatipuranga e haere ake nei. Our decisions, our values have got to be recognised and reflected in the institutions that govern us. Kei te tuanoa Raewyn mō te rohe o Mauao, tētahi o nā tūru Māori e toru o te kaunihera taiao o te Waiariki. If Māori aren't at the table helping make those decisions, our decisions will always get made by somebody else. And that's not right. Why shouldn't we, as tangata whenua, be there? He oi I tēnei wā e toru noi hona I noa kua rehitatia hei kai whakataetai o nā tūru Māori, tērā te wangawanga o etahi. Kai te moe kua māngere rānei, kua kore aru I ātau, mea harei nāne. Taku hei te haere atu ki te rūru I ārātau kia o wake. Kei te whai anō atai eru I te rohe o Okurei, me tipene mā I te rohe o Kohi. We've definitely got to hold on to them. They're the only seats outside of Parliament. So if we don't show an interest, of course, they could scrap them. Ko te ā ki kia whai te iwi Māori I nā tūru auraki pērā I te kai tākaro whutiporo o mua nei Amatua Parkinson, e whai ana I tētahi tūranga ki runga I te kaunihera o Tauranga Moana. Hei te paupautanga o te rā a tēnei praere katia I te wā ki nā kaitono. Tāpara tāwhai, te karere.